Babukeli sanibonani babukeli sanibingelela siumkhanya kude TV nibingelela lokhulekana kwaMthetho endaweni yaseMpangeni esikhawini eGobandlovu Ward 14 ozalele kwesakaMthetho endaweni yaseMgazini. Babukeli kunodaba la usisi akasisendele lona ezumkhanya kude wasixoxela lona wathi ufisa umuntu okangameluleka noma umuntu ongamtshela mhlawumbe ukuthi engenze njani kulesi simo akabhekene naso. Usisi ubhekane nesimo sase emendweni wakhe la ebeganele khona noma kungafikanga ukuthi eshade kodwa ey'ntweni zokulotsholwa ebe umfazi walowo muzi lowo kufikile wahamba futhi wayohlala khona ucathi bese yayishoda bese kuwusuku lokuthi beshade kuphela. Okay, usisi uyalibeka kudaba uthi usethandane nobhuti isikhathi eside ababathola abantwana uma kufanele kufika isikhathi sokuthi uyabamba asikise ekhulelwe kodwa mase sekuzoyela kuhambeni kwezinyanga zibe la ko 6 months 3 to 5 months ingane ziyaphuphuma njalo lonto le iminyaka yazi abamningi busy lokho ezama ukuthi bethole ingane bengayitholi. So ngaleso sikhathi ngoba ingane engayitholi nje uhluleka ukuyithola kubo kaMkhwenyana. Umkhwenyana la uhlala nomama nangisho uhlala nje nomndeni wakhe umkhwenyana sho ukuthi umakoti ngobezela lo ngayithola ingane uzelana emzini wokubo kaMkhwenyana. Okay ke so umakoti uthi wathi mayehlalele endlini ngoba kwazisa ingane akayitholi wathi mayehlalele endlini kwezwe inkulumo ikhulumeka phandle kodwa ikhulunywa eyizwe ukuthi ikhulunywa umamezala wakhe ozala umkhwenyana. Wabesezwe ukuthi umamezala utshela umkhwenyana ukuthi cha uyabona yini ukuthi ngoba ingane ungayitholi sasiphisana ngeenkomo zethu. Why lezi inkomo singahambi soyilanda zibuye back zize la ekhaya. Nebala umkhwenyana wavuma ukuthi inkomo ihambe ziyolandwa. Kwazise kumakoti ekhaya wayengasenabo abazali wayesesele nomama nodade wabo boba ushuba sebebathathu kahle shuthi ngoba umakoti esehambile ekhaya sekusela abantu abawu2 sekusela umama nodade wabo wayemncane kunalo wayeganile. Okay ke kuthiwa nebala impela ke bahamba ke abakaMkhwenyana bayoyilanda izinkomo lokuzaneni kubo kwamakoti wayilanda inkomo waba usho umakoti waba yihlaya endaweni ukuthi uhlulekile emendweni waze wabuya abakaMkhwenyana bazolanda inkomo wa umuntu nje endaweni odelelekile waba umuntu nje ongashuthi nje ongabizwa nje ukuthi ngoba phela abantu mabebona abantu bezolanda inkomo kuba nalento ukuthi umakoti uhluleke ukuyiphatha emendweni mhlawumbe ngenzeka ukuthi bejola mhlawumbe ngenzeka ukuthi bengenzi kahle njengomakoti ukuhlukana kwakhona. Okay ke usisi lo uhlalile lo sisi sebeyithathile inkomo kuphoqa ukuthi kubuyele ekhaya ke manje wabuyela ekhaya lento ngamanye amazwi kwaba yinto ukuthi umendo uphelile bahlukana nomkhwenyana wabuyela ekhaya ke wohlala ekhaya wayitshena ukuthi cha hayi sengiyohlala ekhaya vele sengiyoyixakekela ekhaya nomndeni wakhe lo wawususele la alamalunga amabili omndeni okumama nodade wabo wayemncane. Okay, wahlala ke lapha ekhaya kwabo wafike lokuthi cha ake ngeke umuntu wesizulu okwaziyo ukubona ongamsiza makuthi khona inkinga akayibonayo ukuthi yini le menza ukuthi engabathola abantwana. La unangempela wahamba usisi wafika lapha usisi mayifika wafike wahlola wathi mayihlola wathola ukuthi wafika onyanga yathi ibona engabatholi abantwana makufanele ethole umntwana kunalokho isisu siyaphuma. Kodwa wenze njani inyanga yathi cha bo sisi wami akukhona ukuthi wena isisu sakho siyaphuma izingane zakho hayi ngoba zidlule emhlabeni kepha yena phansi mayibuka lapha ngesimo somoya ubona izingane zakhe zidliwa isilwane. Okay, lezi ingane ezemtshene lo muntu wesizulu ukuthi siswami ingane zakho ngibona zidliwa isilwane zaba isikhombisa zaba okusho ukuthi izingane zonke zebeyiphuma esiswini sakhe bezu7. Okay, wasi inyanga yasimbuza lo sisi ukuthi okay ke ngoba ingane lo sisi wabuza ukuthi ngoba ingane zami zidliwa isilwane ngabe esikabani lesi silwane. Wasithi inyanga ngeke ngikwazi ukukutshena ukuthi esikabani isilwane kodwa ufuyisa kwenzakaleni
kulomuntu lo okuyena yena owenza lento. Lo sisi ngokuthi umuntu yena uthi yena wayengafuni ukuthi kube nomuntu ofayo ngesandla sakhe, kodwa wayefuna ukuthi lento eyibone kubonakala ukuthi nanga umuntu onesenzo esimbi. Alright, uthi-ke wathi nayi mina ngifisa ukuthi umuntu owenza lento engathi engaphithanelwa ikhanda, phecelezi ukuhlanya ekhanda, mhlawumbe kuze kubonakala ukuthi uyena owenze lento lo, mhlawumbe mayinendlela ezeyikhulumele yena. Yasithi inyanga hayi-ke ayikho inkinga sisi wami, sizokwenza kanjalo, kuzokwenzeka lokho. Hamba kuye ekhaya uwenza u1 and 2, nakho sizoqala ngakho la efika ekhaya enze lokho wakwenza, abakhuluma ngendlela bekhuluma ngayo inyanga, wasehamba usisi wabuyela emuva waye ekhaya. Uthi wafika sekuntambama endlini, uthi wathi mayifika wafika wageza wenza lezi zinto wayezenze, wadla walala emveni kwalokho. Uthi wathi maye elele waphupha umamezala eza nezingane ezu7. Uthi mangithi ephupheni, hawu mama wasungilethela izingane ezingaka, ekabani lezi izingane wena wasuba nezingane ezingaka? Uthi wamphendula, baphendulana ephupheni. Uthi wamphendula wathi makoti, nazi izingane zakho, ngiyacela ukuthi wena uyithathe izingane zakho ubuyele nazo ekhaya. Yiliphi leli khaya umakoti afanele ubuyele kulona? Yilabo amxoshe khona ukuthi akazali, shothi ebuyele kuphi? Kwamkhwenyana emendweni wakhe, ebuye ethathe lezi izingane ebuyele nazo. Ukusho njalo ephupheni. Uthi emveni kwalapho ngiphaphame. Uthi mangiphaphama, uthi ngiphaphama vele kanti sekuyasa. Uthi buthonga emveni kokuthi akubange kusamfikela. Uthi wayibuza leli phupho, hawu lichaza ukuthini, ngoba kade kumuntu oyohlola wamtshela ukuthi waphunyelwa izingane, izingane edliwe inyoka ziwu7. And manje uphupha umamezala emlethela izingane ezu7, ethi ezakhe akayithatha izingane ubuyele nazo kwamkhwenyana. Uthi lento ilokho eyibuza, uthi wagcina ubuthongo impela kungafiki kwaze kwasa kwakhanya. Uthi makusa kukhanya, uthi waphuma ethu yesitolo, mayephuma ethu yesitolo kwangena ucingo lusuka kumkhwenyana esenesikhathi kade wagcina ukumfonela eminyaka neminyaka. Uthi kodwa wabe esemfonela ethi ucela ukuthi bebonane, bafanele bekhulume. Uthi wathi umakoti ayikho mina into engibuka kufanele sikhulume up until kuze kuvele ukuthi why ningixoshe nizothatha inkomo ekhaya. Ayithi umkhwenyana ufuna ukukhuluma ngaleyo nto leyo. So ke usisi uma sehamba ezwe indaba ukuthi cha, umamezala lo watshena umkhwenyana ukuthi abahambe bolanda inkomo, uyena manje osephithanelwa ikhanda, useyahlanya. Ngamanye amazwi umamezala onesandla ukuthi laba bobabili bengayitholi izingane zidliwe zinyoka. Lo wesilisa ezebone njengomuntu orong, umuntu wesifazane ongenanzalo, kanti wayezala lo muntu umakoti wayezala izingane uzene ngoba iphuma zadliwa zinyoka. Okay ke usethi ke manje usisi ngoba nathi esisendelile wasibhalela, uthi usisi njengamanje ucela umuntu ongamlekelela kulento, akazi ukuthi kufanele enze njani. Ufisa ukuthola ukuthi yini akangayenza kulesi simo esithi masibe kanje. Nami ke ngase ngithi hayi ke abalandeli bomkhanya kude nabantu abasithandayo bazokuphendula, kuzofanele ukuthi ivideo mayisiphumile ngibuyele kuyena ngimazise ukuze ezofunda phansi kuma comment ukuthi cha mhlambe ngasizakala kuphi kanjani, ngoba ukhala ngokuthi umamezala uphithanelwa ikhanda. Umkhwenyana njengamanje useyeke lo makoti besemthathile wamiyeka, usefuna bebuyelane bethandane. Manje yena kuleso simo esikanjalo akazi ukuthi kufanele kwenzakaleni. So nami ngiyanxusa ke babukeli bomkhanya kude ukuthi nimlekelele usisi ongaba nolwazi, eveze nje lapha phansi kuma comment ukuthi cha usesengasizakala kanje yini kumele yenze kulesi simo bebhekane naso, ebe inhlekisa phakathi kwabantu endaweni yangakubo ukuthi uhlulekile emendweni, wabuya wazohlala nabazali and isimo sabo sesingekho right. Ngimina ke ngokunethemba ngakho ngimvumelile ukuthi yena engayilethi inkulumo yakhe la sikwazi ukuthi sidlulisele phambili. So ngiyabonga kakhulu babukeli, ngiyathemba ukuthi nizolekelela kakhulu, niqhubeke futhi silande somkhanya kude, sizoza namanye ama episode ngokulandela nabawo. Siyabonga.